الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب ومطهرة للآثام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤية جماله في دار السلام. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدعوة وهي إلى دار السلام. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق، أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله واطيعوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Saygılı ve hürmetli Müslümanlarımızın bugünkü hutbemizin mevzusu namazdan son tesbihat hakkında olacaktır. Hürmetli cemaat, namazlardan son yapılan tesbihat ve dualar namazın içine girmesi de kabul olan ibadetler arasında yer alganı sebebinden müstehap. Çünkü namazlardan sonraki dua ve tesbihat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarafından yapıldı ve tavsiye edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlerge hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu: bir kimse er namazının sonunda Allah'a 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere de Allahu Ekber deyip aytsa, bunların hepsi 99 yapar. 100'ge tamamlap Allah'tan gayrı hiçbir ilah yok. Ancak O var, ortağı da yoktur. Mülk O'nundur, maktavlar da O'nun için. O her şeyge kadirdir dese, günahları denizin köpüğü kadar olsa da bağışlanır. Tesbihat meselesinde Müslümanlar için mahsus tavsiyeler etken Hazreti Peygamber Efendimiz özür diler namazlardan son 3 kere Allah'tan bağışlaf diley, yani estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah de böyle dua ederdi. Allahümme entes selamu ve minkes selam tebârakte ya zel celali vel ikram. Yani Allah'ım sen selamsın, selamet de tek sendendir. Mübareksin ey büyüklük ve ikram sahibi. Diğer taraftan Hazreti Peygamber Efendimiz ve onun ashabı farz namaz kılıngandan sonra bazı tekbir, tesbih ve tahmid gibi zikirlerini yüksek sesle okudular. İbn Abbas radıyallahu anh da insanların Peygamber Efendimiz'in zamanında farz namaz bitken son yüksek sesle zikir yapanlarını haber verdi. Ben bu sesini eşitkenimde insanlar namazını bitirgenlerini anlayıdım dedi. İbn Abbas başka bir rivayette de ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin namazını bitirgenini tekbir getirilmesinden anlayıdım dedi. Velhasıl namazdan son tesbihat yapmak müstehap, sünnettir. Bu tesbihat tek olarak yapılması mümkün olganı gibi cemaatle de yapılabilir. Tesbihatın cemaatle yapılması evvelden beri yayılan bir adet olganını nazara alsak, onu cemaatle yapılması daha uygundur. Namaz kılıngandan sonra tesbihat yapmayıp camiden çıkmak serbest olsa da bu ibadetin Peygamber Efendimiz'in sünneti olganını unutmayıp herkesin yapmasını teşvik etmek gerekir. Ela inne ahsenel kelam ve ablagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Saygılı Müslümanlar, geçen cuma namazımızda toplanılan sadakanın miktarı 790 grivnadır. Toplam olarak ise 146.525 grivnadır. Allah-u Teala vergen sadakalarımızı kılacak cuma namazımızda kabul ve